Hadin kat kendai senam wan pai biang ka inter school sports meet Nong Tlu area bala penyai jaga KSU Nong Tlu circle kebelas dang nadu ka kat kendai 3 April bat kan kut naga arpui 3 April untuk benai hakini ga atletik meet idon kemba katway tli ki skor ki bala wan shimanta bat kini ki skor kidai bana is kasihil nakrang nakendro bat na area Nong Tlu ki event ki badon hakane ka atletik meet kilong garis 100 meter, 100 meter, 100 meter, bat ka relay race, ka football, tang namta kishendrang, ka march pass, high jump, long jump, bat javelin throw. Dah kini kijing lekai, kidon nak jong kategori, bat ikni kategori, siam kat kum kajing kia, kum under 35 kg, under 45 kg, bat above 45 kg. Hakane kasngi peli kat kandai 3 April. Lawan peli dari Chief Guest James H. Moknyang i Aston General Secretary KSU CEC.
Samir, man.